17. kosar 2018. gospodov leta. Tamo je Sveti Spas. Tamo treba se iskačime. Tamo je kambančeta za sreke, da zabijeme. Vidite, se naoboči se. Obavljeno. Повторно поглед на vrh Pelistre. Su konji se kачуват. Мечтамите цел и гледат да не се спасват. Убавина. Това е моята чудесна Македония. От убава по убава. Зезва, поздраво. Ало, ще долу. Спас. Свети Спас. Моя птичка на Свети Спас. И снег вечер. Dobar den za mnogo godin.